Njengoba ke sesiya kumaholide ephasika nemthamo wetimoto uyangekwenyuka sikhulumisana nemphatsiswa wethu wetekuphepha eMpumalanga. Mphatsiswa sikubingelele sikwamukele Tindzabeni tesiswati. Ukubingelele make ngibingelele nabalaleli nababukeli SABC eMpumalanga nase South Africa yonke jikelele nje. Yebo Mtimande, ingabe time njani tinhlelo tekuphepha emigwacweni kakhulukazi njengoba wena ukhona lapha eMoloto Road? La eMpumalanga ama plans nama strategies ale Good Friday mahle kakhulu. I-department under leadership ya HOD Ntombela no provincial commissioner umama Lieutenant General Manamela ba presente kimi ama strategies ne plan for this busy long weekend. Ayasebenza kakhulu mama, sibuya nje emkhondo naye uprovincial commissioner Peter Tiffin particular ku N2 kuyasetshenzwa mase la manje 2014 enkangala kwamhla emhlaba siyasetshenzwa nakhona makuhlangene wonke ama stakeholders security cluster, ukhuluma ngama CTF uyawathola, ukhuluma nge-SAPS uyayithola, ukhuluma nge-traffic management uyayithola, ukhuluma nge-SARS home affairs, you name it, all of us sindawonye siyasebenza ukwenzela ukuthi abantu nabasebenzisi bemigwaco yakithi nabavakashi bakithi nalabo esakhelene nabo eMozambique neSwaziland siyaphepha sonke. Njengoba kusanza kuhlehliswa isikhathi senhlekelele, ingabe bashayeli bayalandzela imibandzela yemigwaco, ingabe kuhamba njani lapha emigwacweni? Bayilandela kakhulu manje ubhenkhona nje kulama roadblock amabili. Bayayilandela kakhulu, bayawafaka ama-mask okakhulukazi mangabe bangaphakathi o kunomuntu o more than one emotweni, bayawafaka ama-mask, bayasanitizer, bayenza nje yonke lento efanele njengoba kwehliswe le-level ye-lockdown eMpumalanga nase South Africa yonke jikelele. Ngafishane ke babe njengoba sesiphetha, ingabe yini longayixwayisa ngayo bashayeli? Into engayixwayisa ngayo ukuthi abashayeli abavakashela eMpumalanga abazi ukuthi amaphoyisa nama-traffic officers nawo onke ama-security agencies agcwele yonke imigwaco yala eMpumalanga, abaziphathe kahle, bangaphuzi, bashayele imoto, banga-overload, banga-speed imoto zabo kakhulu ngejubane eliphezulu, baziphathe kahle, bacabangelane, bazi ukuthi beyond le Good Friday kusanempilo futhi. Sibonga kakhulu Mndimande isikhathi sakho. Ngumphathiswa wethu wetekuphepha eMpumalanga, Vusi Shongwe, akhuluma kabandi ngetindzaba tekuphepha ngalesikhathi semaholide ephasika.